Dobro večer, braćo i sestre i dragi gosti. Pomaže Bog. Najznačajnija nacionalna i patriotska tema u ovom momentu u Srbiji jeste budućnost Kosova i Metohije. Želimo da znate da ništa manje patriotska tema nije ni pijaća voda i zdrava životna sredina koju, nažalost, Zrenjanin, gde smo mi danas, nema godinama unazad. Zato smo u obavezi da odlučno kažemo ne francusko-nemačkom ultimatumu i ne kapitulaciji i izdaji Kosova i Metohije, ali i ne zagađenoj životnoj sredini. Večeras su sa nama predstavnici udružene državotvorne opozicije koji su postali meta vlasti zbog glasnog ne kapitulaciji. Pozivam da pozdravite 4 narodna poslanika, to jest narodne poslanike i predsednike stranaka, koji su se okupile oko najvažnije od svih tema. Prvo, Miloša Jovanovića, predsednika Nove demokratske stranke Srbije. Dragana Nikolića, narodnog poslanika Srpske stranke Zavetnice. Dušana Obradovića, narodnog poslanika i zamenika predsednika Pokreta za obnovu Kraljevine Srbije. Boška Obradovića, predsednika Srpskog pokreta Dveri. Sa nama su večeras i profesor i doktor Miloš Ković, predsednik Pokreta za odbranu Kosova i Metohije, i profesor doktor Slobodan Samardžić, član predsedništva za odbranu Kosova i Metohije. Najprije će nam se obratiti profesor doktor Slobodan Samardžić. Dobro večer, poštovani građani Zrenjanina, dobro večer, patrioti Zrenjanina, i imam čast da pred vama kažem nekoliko rečenica povodom velikih problema u kojima se našla Srbija i povodom jednog zaista tragičnog pitanja, to je pitanje Kosova i Metohije. Sad je minut do 12. Kosovo i Metohija drži se za Srbiju jednim koncem. Taj konac može da preseče samo onaj koji ima makaze u rukama. A makaze u rukama ima predsjednik Srbije danas. Dakle, može da preseče konac, može da ga ne preseče, ako ga ne preseče, moće da ga pojača uz pomoć naroda i da vrati Kosovo u, tako da kažem, orbitu naše države Srbije i srpskog naroda. Mi nemamo mnogo vremena. Nalazimo se pred jednim međunarodnim događajem, to je susret u Briselu, gde treba da se prihvati jedan sporazum, osnovni sporazum, u kome piše da su Srbija i Kosovo ravnopravni i da kao ravnopravne strane treba da prihvate taj sporazum na osnovi načela Ujedinjenih nacija, suverenosti, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta, da Srbija ne sme da sprečava Kosovo u ulaženje u međunarodne organizacije i mnogo toga nepovoljnog. Dakle, blaga je reč nepovoljno, reč je zapravo o tome da Srbija treba da se odvoji od Kosova i da Kosovo odbaci od sebe. Dakle, ni manje ni više. Ta stvar će započeti sutra, zato kažem da smo u vremenskom periodu 1 minut do 12. Ona će možda trajati još neko vreme, do nekakvog konačnog potpisa. Mi imamo jako malo vremena da to sprečimo, a naš zadatak je da to sprečimo. To se mora sprečiti. Ova generacija ostaće posramljena pred budućom istorijom i stidit će se, dakle, i predaka, a i potomci će se nje stideti ako u njeno vreme se dogodi predaja Kosova.
Znate, u nekom vremenskom momentu koji je daleko odavde neće se pitati koji je predsjednik presekao onaj konac, nego će se pitati koji je narod to dopustio. Mi moramo, i zato smo se okupili ovako stranke i udruženja koja su patriotski opredeljena, da sprečimo, a ne možemo sprečiti drugačije nego da omasovimo taj protest i tu borbu za očuvanje Kosova i Metohije. I to upravo činimo. Ovakve tribine treba da se pretvore u velike ulične manifestacije. To je jedini način da spreči tog čoveka da ne učini ono što bi bila velika sramota istorijskih dimenzija. Mi to možemo da učinimo jedino tako što će se on zastrašiti ili uplašiti od te mase. On nema nikakvih drugih skrupula, on 10,5 godina radi na toj stvari, išao je tim putem i došao je do poslednjeg koraka. Taj korak ne smemo da mu dopustimo. To moramo da shvatimo. Danas je stanovništvo u Srbiji izloženo velikoj manipulaciji strahom. Preti se. Ako se ne potpiše, šta će se dogoditi? Pa se navode sankcije, ne znam, prekid investicija, Bože moj, i završetak ili prekid puta ka Evropskoj uniji. Preti se strahom. Ja potpuno razumem da ljudi imaju straha. To je sasvim jasno. Ovaj narod je prošao u poslednjih 20 godina sve i svašta. I bombardovanje, i rat, i bedu, i hiperinflaciju, i prevare, krađe, i tako dalje, i tako dalje. I ima čega da se boji, čega da se strahuje. Ali molim vas, nemojmo da dopustimo da budemo robovi svog straha. Bojimo se, ali moramo ostati ljudi. Moramo ostati Srbi u ovoj stvari, a ne robovi. U to hoće da nas pretvori. Da toliko imamo u sebi straha i bojazni od javnog nastupa, javnih akcija, da se pretvorimo u ljude koji neće ići pravo putem, nego će gledati u zemlju, idući kroz svoju zemlju Srbiju. Nemojte to da dopustite, molim vas. Dakle, ovo je poruka za sve ljude u Srbiji, u ovom slučaju za vas okupljene u Zrenjaninu. Ima tu raznih manipulacija, o tome neću da govorim, zato što je to čitav jedan mehanizam koji drži taj narod, tako da kažem, pod jednom koprenom utupljenosti. Ljudi treba da budu pasivni, da slušaju šta im se govori, da veruju u svetlu budućnost ako izdaju svoju sopstvenu zemlju, ako zaborave na svoje poreklo, ako predaju svetinje, umetničke i druge simbole ove države i ovog naroda. To dakle ne sme da se dogodi. Imamo mi nekoliko tu, ja ću sa tim i da završim, tako da kažem, propagandnih floskula sa kojima se lako izboriti. Naime, realno ne postoji opasnost od sankcija protiv Srbije. Srbija nije u ratu sa Ukrajinom ni sa Rusijom, niti u tome učestvuje. Te prema tome ne može biti sankcionisana, a za tako nešto strana Evropske unije je potreban konsenzus ili jednoglasnost članica. Mi imamo 5 država koje ne priznaju Kosovo i Metohiju. Zašto bi se one složile sa sankcijama? Zašto bi investitori koji dolaze ovde pod vrlo povoljnim uslovima, pod privilegijnim uslovima, pod subvencijama, zašto bi oni prekidali svoj dobar profitni odnos sa Srbijom? I konačno, ta priča o prekidu puta Evropske unije je prazna puška. Ne zato što Srbija nije spremna da ide tim putem ili da uđe u Evropsku uniju kao članica, nego zato što Evropska unija nema više sopstvenog kapaciteta da se širi. Tako da je to jedna velika prevara. Ja bih volao da se proširi ova priča, da razgovarate sa svojim prijateljima, ukućanima i kolegama. Nema tu nikakvih ozbiljnih opasnosti, premda postoji određeni realni strah. Ali uporedite tu situaciju koja bi nastala usled nepotpisivanja sa situacijom potpisivanja. Kakve su to posledice? Pa uporedite posledice jedni i drugi. Ovdje su posledice katastrofalne po sadašnjosti i budućnost Srbije. Srbija će nestati sa karte ozbiljnih naroda i država ako prizna Kosovo. Jer će to imati lančani efekat. Ići će to dalje po drugim srpskim zemljama i delovima Srbije. Pretvorit ćemo se u ono u što su nas već strpali, u nekakav zapadni Balkan.
Izvinite, ja sam učio geografiju, Zapadni Balkan su Slovenija i Hrvatska. Istočni su Bugarska i Rumunija, ovo je centralni Balkan. Ali u čemu je stvar? Oni nam daju ime, opet ime neke zajednice, sa nekim državama, sa kojima mi, tako da kažemo, istorijski imamo veze, ali smo strašno različiti od njih. Po čemu? Po tome što smo svoju državu sami stvarali junaštvom, pregalaštvom, pameću i tako dalje, kroz vekove i kroz vreme. I to moramo da sačuvamo. Na kraju, prosto hoću da vas ohrabrim. Treba biti na nivou, dakle, zadatka koji nalaže vreme. A Srbi su uvek bili na nivou tog zadatka kad je bilo najteže. Neka ostane tako i ovom prilikom. Hvala vam. Sada će nam se obratiti Dragan Nikolić, narodni poslanik ispred Srpske stranke Zavetnici. Dame i gospodo, braćo i sestre, poštovani Zrenjaninci, pomaže Bog. Imam veliko zadovoljstvo da vam se obratim u ime svoje stranke, u ime Srpske stranke Zavetnici. Imam jednu obavezu da vam se izvinim, imam jednu obavezu da vas pozdravim od strane predsjednice naše stranke, koja nije bila u mogućnosti da večeras prisustvuje ovdje, iako je to žarko želela. Ona je sada ovdje sa nama i dušom, samo nije telom. Ona je sa nama i ja vas pozdravljam u ime Milice Đurđević Stamenkovski. Znate koliko ona poštuje sve građane Srbije, za nju ne postoji neko ko je manje vredan, ne postoji neko ko je iz Vranja, a da nije poštovan kao da je iz Zrenjanina, ne postoji jedno mesto, jedno selo koje ona nije obišla. Mi smo odlučili kao stranka da se pridružimo državotvornoj opoziciji. Bolje rečeno, državobraniteljskoj opoziciji. Udružili smo se sa strankama sa kojima delimo iste vrednosti ili slične vrednosti. Imamo mi svoje razlike, ali to su nijanse. U trenutku kada postoji rizik za državu, morate se udružiti, zaboraviti na svoje razlike i mi smo napravili jednu kuću od 4 stuba. Jedan stub je Nova demokratska stranka Srbije, Dveri, POKS i Srpska stranka Zavetnici. Pridružit će nam se i druge patriotske snage, pridružit će nam se i intelektualci koji shvataju ozbiljnost ovog trenutka. Jer sutra, 27. februara, je trenutak istine. Trenutak istine za Srbiju, jer ponuda koja nam se nudi u Briselu je ponuda potomaka onih koji su 1912. godine na srpskoj teritoriji izmislili albansku naciju, napravili albansku državu. Potomci su onih koji su 1914. godine postavili ultimatum pred Srbiju koji ne bi prihvatila nijedna država. Potomci su onih koji su na 1941. godine napali, bombardovali Beograd, uništavali Srbiju, streljali jednog za 100. Oni koji su nas bombardovali 1994., 2095. i na kraju 1999. godine. I mi smo sa takvim ljudima odlučni da nemamo ništa. Rešili smo da nećemo da prihvatimo takav ultimatum, jer takav ultimatum vodi u stvaranje velike Albanije. Oni koji su pravili Albaniju sada hoće da naprave veliku Albaniju. Mi moramo da odlučno ustanemo i kažemo ne. Nismo mi slučajno došli do ovoga. Briselski sporazum je potpisan 2013. godine. Mi nismo trebali da potpišemo takav sporazum.
mi smo dozvolili sebi da uđemo u jedan proces, ali je veliki vođa, zato što je hteo da stvori kult ličnosti od sebe, a mislim na predsjednika Republike, deo po deo naših atributa državnih Srbije predavao takozvanoj lažnoj državi Kosovo, dajući pravosuđe, dajući policiju, dajući bezbednosne strukture, prepuštajući sve atribute države i sada dolazimo do završnog čina i do onoga da ćemo sutra morati, dovedeni smo u ćorsokak, da on to mora da potpiše. Zato mi kao državotvorna opozicija kažemo ne potpisivanju sporazuma, odlučno kažemo živela Srbija i kažemo do godine u Prizrenu. Živela Srbija! Poslanik i zamjenik predsjednika Pokreta za obnovu Kraljevine Srbije. Dame i gospodo, braćo i sestre, pomaže Bog. Sretan vam današnji divan praznik Svetog Simeona Mirotočivog. Sretna slava ko danas reže slavski kolač, a molim večeras sve džentlmene, jer nisam skoro nigde video ovako lepih dama. Aplauz za ovako lepe dame. A Dostojevski je davno rekao, trijumfovaće lepota. I ima neke simbolike. Prvi put na tribinama vidim i anđela Božijeg. To je jedan znak. Vidim ovo dete. Nemojte misliti da je išta slučajno. Ništa se slučajno ne dešava. Mi ovde pred vama koji stojimo i koji smo se odvažili da stanemo i da nešto kažemo, sigurno da ćemo osvetliti svakog ugla, i pravnog, i socijalnog, i političkog, i nacionalnog. Ne bi oko pravnog, jer tu je doktor nauka, on će te pravne implikacije. Zadržat ću se na nečem što je nacionalno, nešto što je istorijsko i nešto što je suštinsko. Dragi prijatelji, svaki narod hodajući kroz istoriju ostavlja tragove. Prema tim tragovima se on prepoznaje i preporučuje za neku budućnost. Ako nema tragova, nema naroda, nego ima zapisa o čergama. Ovo je istorijski narod i u njegovom DNK je sledeće. Prag, svetinja i porodica, nema trgovine. Sa tim se ne trguje. Jel mislite da Lazar nije mogao da trguje s Turcima? Mogao je. Mogao je i tekako. Jel mislite da Karađorđe nije mogao da trguje? Mogao je. Mislite da Stepa nije mogao? Đako na vakum. Ali nisu. Znali su da iza njih Hristos, znali su da iza njih su svetinje, znali su da iza njih Srbija i znali su ako prekinu niz, ugasit će istorijski hod. Oni su znali šta brane, a za njih otadžbina nije bila prikolica Bostana, pa da odvadimo malo, a malo da ostavimo. Zato smo mi istorijski narod. No, ako osvetljavam problem, on mora imati uzrok i posledicu. Sad dolazim do suštine. Zašto smo mi uopšte ovde? Zato što pre 80 godina, kada je ovaj narod najviše postradao u svojoj istoriji, najveći udar je bio na najveće dve svetinje, srpsku kraljevsku krunu i srpsko Kosovo. Na to je udareno! Uništavali su ga. Zadnjih 30 godina, kada je trebalo prirodno da dođe do odlaska komunista i komunizma, to se ovde nije desilo, nego su ti mutanti, ti unuci, ti koji su palili svetinje, ubijali sveštenike, prodavali zemlju, ponovo su na čelu Srbije. To su vam ti informeri, to su vam ti Pinkovi, to vam je ovaj što je umislio da je faraon. I on će, ja ću o sebi da govorim, a ovi časni ljudi o sebi, on će nekog da zove huškačem. Imamo mi bre svoja imena, prezimena, svoje đedove, prađedove, koji smo ovde rođeni i nikad nismo za rat. I nikad o ratu nismo govorili.
naprotiv, govorimo o miru, ali ne o miru koga ljudi dele, nego o onom miru koji dolazi od Gospoda i tamo se moramo dogovarati o tom miru. Podsjetit ću vas, kada je palo Kosovo 1389. godine, kneginja Milica će otići u žalosti u crnini i za otadžbinom i za Lazarom u Dečane i ostaviti 2 voštanice i amanet. Neka ih zapali oslobodilac. Bile su nezapaljene do 1912. godine, a onda su Petar Karađorđević i kralj Aleksandar ušli i bez metka oslobodili i zapalili te voštanice. To je naša ideja, da istinom, činjenicama, faktama, vremenom, načinom, pristupom, hrišćanstvom ubedimo sve koji su P od prava imaju gde je i šta je. Uče nas, pogledajte kako je, pa neće nas niko u svetu. Avaj! 1914. godine da je neko rekao count ka monarhiji od 54 miliona za 5 godina nećete postojati. Smejali bi mu se. Ali vreme je takvo i vreme odnese. Ne zaboravite da su Jevreji govorili 2000 godina dogodine u Jerusalimu i dočekali su. Stoga mi ovde prisutni moramo biti svesni da saborno, hrišćanski, srpski uvek stanemo i ne dozvolimo da se uopšte raspravlja o nečemu, o tapiji koju drži mnogo gore visoko Sveti Sava, a to je tapija o Kosovu. O tome se neće raspravljati, Aleksandre Vučiću. Tačka. Tačka. I da vam nešto kažem, nažalost, mi smo izloženi takvim medijima. Ja moram nešto da kažem na mom bratu Milošu da odluči kako hoće. Prvi put posle 30 godina videli ste one nesretne incidente. Kada smo uzašli samo da reklamiramo Poslovnik, šef poslaničke grupe izašao sa Poslovnikom. On je prvi poslanik posle 30 godina koji je fizički napadnut. A nama se pripisuje da smo mi vršili bilo kakvo nasilje. Eto koje su to za mene teza. Prema tome, istinom ćemo se braniti, organizovano ćemo biti, vi ste ta snaga. Ja kad sam ušao i kad sam video tu energiju, meni je bilo sve jasno. No, treba da znamo jednu stvar, da ovaj nacionalni blok, neka ga krsti kako hoće, državotvorna opozicija, što kaže svaka reč je lepa, ali ja ne mogu da ne dodam najlepšu. Ovo je zaista i kraljevska nacionalna opozicija i braneći svetinju svih svetinja pod kojom su stvorene sve svetinje, ostaćemo na putu istine i ostaćemo narod dostojan istorije. S tim željama, s tim nadama, ja vas sve pozdravljam najlepšim srpskim pozdravom, s verom u Boga, za kralja i otačestvo. Živeli mi, živelo besmrtno Kosovo na mnogaja ljeta, kroz sve vreme i vekove. Sa nama je večeras i gospođica Milica Golić, naša sugrađanka. Sini jarko sunce sa Kosova, ne damo te zemljo duša nova, ne damo te zemljo Nemanjića, Obilića, braće Jugovića, ne damo te zemljo Nemanjića, Obilića, braće Jugovića, svi će Srbi kao Jugovići za krst časni na Kosovo ići, da odbrane zemlju blagodatnu, za krst časni i slobodu zlatnu, da odbrane zemlju blagodatnu, za krst časni i slobodu zlatnu. Od Kruševca, Prizrena, Cetinja, Dubrovnika, Knina, Nevesinja, Savale, Lovćena i Šare, kliče srpstvo, ustani Lazare, Savale, Lovćena i Šare.
dok je peći, dok je dečana, Gračanice i Gazimestana, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetije polje Srbinovo, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetije polje Srbinovo. Obratit će nam se narodni poslanik i predsjednik Srpskog pokreta Dveri, gospodin Boško Obradović. Draga braćo i sestre, pomaže Bog svima još jednom. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam večeras ovde sa vama i što imamo priliku da na jednom pravom narodnom saboru porazgovaramo o najvažnijim nacionalnim i državnim pitanjima danas, ali na jedan nov način koji možda do sada nije bio karakterističan uvek kada je trebalo za sve nas, ali danas je naš znak prepoznavanja, danas je naša snaga i danas je putokaz kojim treba da idemo u budućnosti, a to je ujedinjenje svih srpskih patriota u zajednički patriotski blok državotvorne opozicije. Da je lažna država Kosovo zaista nezavisna, ne bi oni nas pritiskali da mi moramo da nešto potpišemo da bismo konačno toj lažnoj državi obezbedili tu nezavisnost. Dakle, jednom za svagda da znamo ono što je važno, Kosovo nije nezavisno i neće nikada postati dok se ne nađe nesrećni Srbin, izdajnik koji bi smeo da stavi takav potpis na izdaju Kosova i Metohije. Takođe, Kosovo nije nezavisno i dok nije član onih najvažnijih međunarodnih organizacija, pre svega Ujedinjenih nacija. I zato je toliko važno savremenom Zapadu da u svetlu ukrajinske krize ubrzava ovu proceduru za priznanje lažne države Kosovo pre nego što se završi rat u Ukrajini i ne promene geopolitičke karte sveta u kojima bi naša država možda mnogo bolje stajala nego što danas stoji. Mi se nalazimo, evo bukvalno, u sutrašnjem danu pred jednim velikim izazovom da je predsjednik Republike praktično doveo ovu državu do situacije u kojoj je već pristao na francusko-nemački sporazum koji nije ništa drugo nego priznanje lažne države Kosovo. I to što njihovi mediji i sami režimski predstavnici danima pričaju da oni nikada neće priznati nezavisnost Kosova, to ne znači ništa, jer im niko to i ne traži. Niko im ne traži da oni javno priznaju nezavisnost Kosova, samo im traži da potpišu jedan dokument u kome između ostalih spornih stvari stoji to da se Srbija neće više protiviti ulasku takozvanog Kosova u bilo koju međunarodnu organizaciju i da će se obe strane saglasiti da međusobno priznaju sve nacionalne simbole, dokumente, teritorijalni suverenitet, integritet, dakle da se jednostavno te dve strane međusobno priznaju kao dve različite države. Šta je to drugo nego priznanje lažne države Kosovo od strane naših vlasti u Beogradu? I mi tu dolazimo do onog najvažnijeg pitanja koje ovih dana jednostavno ne možete da čujete u velikim medijima, zato što niko od nas, lidera državotvorne opozicije, nije pozvan ni u jednu televizijsku emisiju na televizijama sa nacionalnom frekvencijom od one čuvene posebne sednice Narodne skupštine o Kosovu i Metohiji, kada smo po prvi put Aleksandru Vučiću pokazali da se apsolutno niko ovde više njega ne boji, da se niko više ne povlači, da niko više neće da ćuti i da mu neće proći potpisivanje antiustavnog francusko-nemačkog sporazuma. I videli ste kako je drhtao, videli ste kako je maltene plakao,
vidjeli ste kako se uznemirio, samo zato što smo ustali. Ništa drugo uradili nismo. Samo smo ustali i rekli ovo više ovako ne može. I neće ti proći. I dosta je više gaženja Ustava. I dosta je izlaženja van tvojih ustavnih ovlašćenja. I dosta je maltretiranja ovoga naroda. I dosta je medijske cenzure. I dosta je torture i ispranja mozga. I dosta je ponižavanja inteligencije ovoga naroda. Dosta je laži. Dosta propagande. Dosta manipulacije. I došlo je vreme da se podvuče crta i da se polože računi za ono što ste radili 10 godina idući putem priznanja lažne države Kosovo, idući putem kapitulacije, idući putem u Evropsku uniju po svaku nacionalnu cenu, idući putem poniženja, da biste sutra i Kurti i Vučić bili dovedeni u Brisel onako uhvaćeni za uvo, da moraju da stave potpis na nešto što nikada nikoga u ovome narodu pitali nisu. Za nešto što je 80% građana Srbije protiv priznanja bilo kakve vrste kosovske nezavisnosti. Protiv ulaska u Evropsku uniju ako je uslov da se odreknemo Kosova i Metohije. Kao što je preko 80% građana Srbije protiv uvođenja sankcija Ruskoj federaciji, protiv učlanjenja u NATO i svega drugoga, što odlično znamo da je volja većinske patriotske Srbije, bez obzira ko se danas nalazio na vlasti. I onda se postavlja jednostavno pitanje, koja to država na svetu, koji to drugi narod na svetu bi se odrekao dela svoje državne teritorije i to u miru? Više od polovine država sveta ne priznaje kosovsku nezavisnost. Pa ne postoji samo jedna strana sveta, zapadna, već i sever, i istok, i jug. Pa čak i na tom zapadu 5 država članica Evropske unije nisu priznale kosovsku nezavisnost. 4 države članice NATO pakta nisu priznale kosovsku nezavisnost. Pa zar mi da priznamo? Da li je ovo trenutak u kome svaki Srbin na ovome svetu, jer je Kosovo i Metohija naše nacionalno i državno pitanje broj 1, ne samo za Srbe i građane Srbije, već za sve Srbe koji žive u okruženju i širom rasejanja, da svako od nas razmisli kakvi bismo mi to ljudi bili i kakva bismo mi to generacija bili kada bismo dozvolili izdaju Kosova i Metohije. Možemo li mi to sebi da dozvolimo? I šta mi posle toga možemo da branimo? Šta, branit ćemo Rašku oblast kad bude se odvajala? Branit ćemo Vojvodinu kad se bude odvajala? Branit ćemo našu životnu sredinu, kao što je rečeno na početku, od Rio Tinta, Linglonga ili bilo koga drugoga? A ništa mi više nikada braniti nećemo, ako ne odbranimo Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije. A nije to samo pitanje teritorije, a pitanje i teritorije i teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Nije to samo ni ekonomsko pitanje, a i ekonomsko je pitanje, jer se na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija nalaze ogromne rezerve bogatstva ovoga naroda, ne samo u rudama, nego u mnogo čemu drugom. Nije ovo čak samo ni duhovno pitanje, iako se na teritoriji Kosova i Metohije nalaze neke od najvažnijih naših svetinja, crkava, manastira. Pitanje je naravno i Srba na Kosovu i Metohiji i svih državi Srbije lojalnih građana na Kosovu i Metohiji, koji, prema onome što planira ova vlast, već od sutra mogu biti predati nezavisnom Kosovu pod najvećom mogućom prevarom koja nam se sprema. Da će naš veliki pregovarač, koji je u svim dosadašnjim pregovorima izgubio, koji sada dogovara novi dokument, a uslov mu je da ga potpiše to da oni ispune nešto što je potpisao pre 10 godina, a nije mu ispunjeno. Toliko je to veliki, ozbiljan i sposoban pregovarač. Da sada ponovo daje sve, ni za šta. Jer navedite mi jednu stvar
koju država Srbija dobija potpisivanjem francusko-nemačkog sporazuma. Kao što nije bilo jedne jedine stvari koju smo dobili briselskim ili vašingtonskim sporazumom. Tako i sada nema ništa za Srbiju. Nema rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nema zaštite Srpske pravoslavne crkve, nema povratka i zaštite imovine države Srbije, crkve i privatnih lica na Kosovu i Metohiji. Nema povratka raseljenih Srba. Nema niti jedne teme koja je važna za srpski narod i državu na Kosovu i Metohiji. Već je sve isključivo u interesu zaokruživanja nezavisnosti Kosova i formiranja velike Albanije kao prvog sledećeg koraka nakon potpisivanja francusko-nemačkog sporazuma. Velike Albanije kao najveće bezbednosne pretnje u regionu, ne samo za Srbiju, nego za sve zemlje u okruženju. I to je ono najvažnije što sam želeo da vam kažem. Onaj ko je za potpisivanje francusko-nemačkog sporazuma, taj nije za mir, taj nije za stabilnost, taj je za veliku Albaniju i taj je izdajnik srpskog naroda i države. Kao što, da se razumemo, jer ovih dana se i na tom paralelnom koloseku odvijaju isti ti pritisci sa zapada, uvođenje sankcija Rusiji, ne bi bilo ništa drugo nego svrstavanje Srbije na NATO stranu ukrajinskog sukoba i automatsko proglašavanje Srbije od strane Rusije kao neprijateljske zemlje. Ko normalan može za to da se zalaže? Koji su to razlozi za uvođenje sankcija Rusiji? Zbog čega bismo mi zaratili maltene sa jednom prijateljskom i savezničkom zemljom? I kako se bilo šta može verovati Briselu i NATO-u i Evropskoj uniji posle svega što smo doživjeli na Kosovu i Metohiji pod njihovim patronatom? I što je posebno bitno, da nas ne zavara ono što već koliko sutra Aleksandar Vučić može da izvadi iz džepa i počne da maše kao nekakvim velikim uspehom u tim pregovorima, a to je ta famozna zajednica srpskih opština. Prenesite to svima koji imaju nedoumicu šta je zajednica srpskih opština. Zajednica srpskih opština je najveća prevara koja lepo zvuči, a ne znači ništa i predstavlja samo nevladinu organizaciju kroz koju Srbi mogu da se organizuju, ali kao manjina u nezavisnom Kosovu. Zajednica srpskih opština tretira srpski narod kao manjinu u tuđoj državi. I pazite, to je uslov Aleksandra Vučića i aktuelne vlasti da bi potpisali francusko-nemački sporazum. Duplo golo. Prvo će uzeti zajednicu srpskih opština i Srbe oterati u nezavisno Kosovo. Trenutno im je ugrožena bezbednost u ovakvoj situaciji, a zamislite kako bi izgledala bezbednost Srba u nezavisnom Kosovu. A onda će, pozivajući se u medijima na takvu prevaru i podvalu kao veliko ostvarenje pregovaračkog uspeha, potpisati još crnji i gori francusko-nemački sporazum kojim se mi praktično odričemo dela naše državne teritorije, kojim priznajemo okupaciju Kosova i Metohije, kojim, pazite sad ovo, priznajemo da su imali pravo što su nas bombardovali 1999. godine. Da su imali pravo što su okupirali Kosovo i Metohiju. I mi sami stavljamo svoj potpis na to i odričemo se naše svete zemlje. I tu zapravo se ovih dana odvija jedan ogroman medijski rat, o kome naravno ne može da se čuje druga strana. Ono kada nas iz državotvorne opozicije režimski predstavnici, režimski mediji nazivaju antidržavnim elementima, onima koji žele haos u Srbiji, rušiteljima ustavnog poretka, a mi samo kao večeras ovde imamo jednu jedinu poruku, da smo mi za poštovanje Ustava, da smo mi za poštovanje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, da smo mi za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Šta je tu rušenje ustavnog poretka? Šta je tu izazivanje haosa? Šta je tu antidržavni element? Ili možda oni gledaju sebe u ogledalu dok to govore o nama?
Možda oni planiraju rušenje ustavnog poretka. Možda su oni antidržavni element. Možda oni spremaju haos, nemir i nestabilnost ovome narodu i državi potpisivanjem francusko-nemačkog sporazuma ili uvođenjem sankcija Rusiji. Možda su oni zapravo oni, i da to večeras iz Zrenjanina poručimo, koji treba da odu sa vlasti, jer niko sa vlasti ne sme da krši Ustav Republike Srbije. Kada ste, gospodine Vučiću, na izborima rekli da ćete potpisati francusko-nemački sporazum? Kada ste na izborima rekli da postoji mogućnost uvođenja sankcija Rusiji? Da li ste vi oni koji 10 godina dajete narodne pare stranim firmama koje dolaze u Srbiju? Evo pre neki dan u Novom Sadu 56.000 evra za jedno novotvoreno radno mesto u Kontinentalu. Desetine i desetine miliona evra naših para stranim multinacionalnim kompanijama. A što to ne bismo dali domaćem privredniku i domaćem poljoprivredniku? Svakome ko hoće da otvori novo radno mesto, svakome ko hoće se bavi poljoprivredom, svakome ko hoće da bude zanatlija. Da bismo danas, posle 10 godina, došli u situaciju da im je i to jedan od argumenata da potpišu francusko-nemački sporazum, jer pazite, ako ne potpišu, otići će strani investitori. Pa još i ne bi bilo loše da u buduće te naše pare dajemo onda našim kompanijama, a da ne bacamo više stranim kompanijama, ali neće otići. Kao što nisu otišli ni iz Rusije, iako rat traje u Ukrajini, gde je manje od 9% stranih zapadnih kompanija uopšte napustilo Rusiju, uprkos ratu i 10. paketu sankcija koji je juče usvojen. Pa koga više ti lažeš, Aleksandre Vučiću? U Vučićevoj slici Srbije, a upamtite i sa tim ću završiti, jedino što Aleksandra Vučića interesuje, jedino čime se čitav život bavi, ono u čemu zaista jeste postao i ekspert na neki način, to jeste marketing, odnosno propaganda i istraživanja javnog mnijenja, izborni rezultati, odnosno vlast. Zašto mu smeta državotvorna opozicija? Zato što Aleksandra Vučića u Srbiji sa vlasti može da skine jedino ujedinjeni patriotski blok koji će prepoznati i birači Srpske napredne stranke. Zato što mu već pada rejting po svim najnovijim istraživanjima. Zato što je već izgubio toliko glasova na prethodnim izborima. Zato što će izgubiti još mnogo više glasova potpisivanjem francusko-nemačkog sporazuma ili uvođenjem sankcija Rusiji. I sada pokušava, ono što ja verujem da je nemoguće, da zaustavi rast državotvorne opozicije, koja je svakoga dana sve jača, sve glasnija i sve ujedinjenija i koja je zapravo alternativa i bivšem i sadašnjem režimu. Nova generacija mladih srpskih političara koji do sada nisu bili na vlasti, koji nisu pljačkali svoju državu, koji nikada nisu izdali svoj narod i koji su spremni da brane Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije od večeras, od sutra, svi zajedno, kao jedan, protiv bilo koga kome može da padne na pamet da stavi potpis na izdaju Kosova i Metohije. I zato, dragi prijatelji, pozivam vas da budemo veoma budni, da budemo veoma oprezni i da budemo veoma spremni za ono što nas čeka u narednim danima ili nedeljama, jer je Zapad izvršio poslednji pritisak da u toku ove godine nađe Srbina ili nekoga drugoga ko će biti poturen da potpiše francusko-nemački sporazum, kako bi oni mogli da ostvare ono što nisu mogli da ostvare čak ni ratnim dejstvima, odnosno NATO bombardovanjem Srbije. Dakle, izdržali smo pod bombama. Nikada se nismo predali. Nikada se nismo odrekli svojih svetinja. Nikada nismo izneverili, izdali svoj identitet.
Nikada nismo promenili veru ili je prodali za večeru. I to treba da uradimo danas, u 21. veku. Zbog čega? Zbog stranih investicija, zbog šopinga u Beču, zbog praznih priča ljudi koji su očito izgubili upravo taj isti duhovni i moralni identitet koji krasi Srbe kroz vekove. Državotvorni blok, naše patriotsko ujedinjenje, dolazi da nas podsjeti na sve naše vrednosti, na sve naše svetinje, na sve naše nacionalne i državne interese i da ujedinjenim snagama stanemo na put daljoj dezintegraciji države Srbije i da okrenemo taj istorijski točak u drugom pravcu, da krenemo ne samo putem reintegracije i povratka Kosova i Metohije u sastavni deo Republike Srbije i pun ustavno-pravni poredak, već i putem daljih srpskih integracija i ujedinjenja Srbije, Republike Srpske i Crne Gore u ovom 21. veku kao našeg nacionalnog cilja za koji živimo i za koji radimo. I zato, dragi prijatelji, nema niti jedan jedini razlog da se mi stidimo što smo Srbi, da se mi stidimo što smo pravoslavni, da se mi plašimo Aleksandra Vučića ili bilo koga drugoga, da se mi plašimo ove trule Evrope i Evropske unije, da se mi plašimo jedinog velikog svetskog policajca iz 90-ih koji to više nije, jer se menjaju geopolitičke prilike. I ne može više NATO i ne može više Amerika da bombarduje gde hoće, da okupira gde hoće, da pljačka šta hoće. Menjaju se svetske, geopolitičke, nove sile koje dolaze, i Rusija, i Kina, i Brazil, i Indija, i Južnoafrička republika i mnoge druge u ovom multipolarnom svetu u kojima mi možemo imati saveznike, s kojima možemo sarađivati bezbednosno i ekonomski i politički, koji nas nisu bombardovali, koji nam ne otimaju Kosovo i Metohiju, koji nas ničim ne ucenjuju i ne pritiskaju. Pa što se onda mi plašimo i gde mi to žurimo i šta mi to moramo? Ako oni moraju, mi ne moramo. Hvala vam! Sljedećeg govornika, gospodin Miloš Jovanović, narodni poslanik i predsjednik Nove demokratske stranke Srbije. Čini mi se da je Zapad već našao, ne bih ga nazvao Srbinom, ali da je već našao čoveka koji je spreman da potpiše takozvani francusko-nemački sporazum. I zbog toga ne znam ko može da sruši Aleksandra Vučića, ali znam da moramo da srušimo Aleksandra Vučića i kad već moramo, neće mi ni malo smetati da to učinimo mi ovde i mi svi zajedno ovde. Braćo i sestre, dragi Dušane, neću vam ovde pričati o pravnim aspektima, niti o ekonomiji, niti bilo kojoj drugoj oblasti. Reću vam samo da ovde sedi s nama jedan čovek i nadam se da mi neće uzeti za zlo ovo što ću reći, neću ga imenovati, tu mu je i brat. Jedan čovek koji je ratovao u Bosni i Hercegovini za srpski narod, koji je stvarao Republiku Srpsku, koji je bio izviđač i koje, kad se govorilo o Kosovu i Metohiji i mogućnosti da neko preda našu južnu pokrajinu, rekao je, pobogu, pa moj život bi izgubio smisao. Moj život bi izgubio smisao. I tom rečenicom je pogodio jedinu suštinu, jedinu pravu suštinu. Nije to ni ekonomija, ni pravo, ni rudna bogatstva. Ljudi, to je smisao postojanja nas, pojedinaca kao Srba, pojedinaca kojima se Srbima osjećamo, ali i smisao postojanja nas kao srpskog naroda. Ljudi, to je ulog, opstanak nas kao srpskog naroda, ni više ni manje. I zato ovaj čovjek mora da ide što pre i potrudit ćemo se da to bude baš tako, što pre. Jer pred nama je, i to se događa sada, i zato vas molim da budete svesni odgovornosti koja je pred svima nama, na stolu takozvani francusko-nemački sporazum,
a zapravo sporazum Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koji od nas traži upravo to, da se odreknemo Kosova i Metohije, jer od nas traži da priznamo secesiju naše južne pokrajine. Za vijek i vjekova, da odvojimo taj čamac od našeg broda, od našeg bića i da se više tamo nikada ne vratimo. To je u sporazumu. I sad, neću puno o pravu, ali moram malo, a reći vam na kraju zašto vam ove detalje govorim, koji inače ne bi govorio. Rekao i Boško, rekli su i prethodnici, i profesor Samardžić. Nemojte da vas lažu da to nije sporazum o prihvatanju secesije, o priznanju takozvane nezavisnosti Kosova i Metohije. I nemojte da padamo na najgore manipulacije kojima je Aleksandar Vučić viči nego bilo ko na planeti zemaljskoj, kada kaže naše su dve crvene linije, nema Kosovo u Ujedinjenim nacijama i nikada nećemo priznati secesiju Kosova. Da, ali polako kad Vučić nešto kaže. Ujedinjene nacije bi bile veliki problem, a samo da vas podsjetim, pa ćete vi tako podsjećati i druge građane Zrenjanina, može se biti država, a ne biti sa Ujedinjenim nacijama. Švajcarska je država vekovima unazad, ušla je u Ujedinjene nacije tek 2002. godine. Zašto vam ovo govorim? To što neko nije član Ujedinjenih nacija ne znači da nije i država. I tu dolazimo do druge lažne crvene linije Aleksandra Vučića. Kaže, nikad nećemo priznati, on kaže nezavisnost, ja kažem secesiju naše južne pokrajine. Ali kada to kaže, on misli na nešto što se kaže eksplicitno priznanje. Oni često tvrde, kažu, nema u sporazumu ni reč priznanje. Pa nema. Ali priznanje može biti i eksplicitno, dakle jasno, direktno, a može biti indirektno, takozvano prećutno ili implicitno. Sporazum je sav o implicitnom priznanju. Imate niz članova, član drugi, najgori od svih, izjednačava Kosovo i Metohiju i Srbiju u pravima na osnovu Povelje Ujedinjenih nacija, pa se onda tamo navodi suverenost, nezavisnost, teritorijalna celovitost, što znači da će Srbija morati da poštuje nezavisnost Kosova, teritorijalnu celovitost Kosova, suverenost Kosova, kao što će Kosovo poštovati naš. Ljudi, to je definicija prećutnog priznanja. I radi se o priznanju. I potpuno je nebitan način na koji priznajete secesiju, bitno je da je priznajete i jednom kad to uradite, to je kraj balade za sve nas. I to je sporazum. I svako ko vam kaže, ali tamo ne piše priznanje, recite mu nema veze i ne mora da piše. To je priznanje jer piše to i to. Šta je problem? Što je Aleksandar Vučić rekao za takav sporazum javno, pred kamerama, da je spreman da prihvati koncept i da radi na implementaciji ili ti primjeni predloženog sporazuma. I to je ponovio u Minhenu nakon razgovora sa Blinkenom, državni sekretar američki, koji nakon razgovora s Vučićem rekao da imao sjajan, konstruktivan razgovor. Što znači konstruktivan razgovor sa Amerikom? Pa znači razgovor u kome ste vi prihvatili ono što oni traže od vas. Ni manje ni više. Vučić, ljudi, to radi. I znajte još ovo, bit će strategija vlasti i Boško je nešto rekao o tome. Reći će to, crvene linije, nema eksplicitno priznanje, možda nema Ujedinjenih nacija koji malo to dozvole, sve to u redu. Ali će ići na tu čuvenu zajednicu srpskih opština, gde će reći, evo, pobeda. Kako beše, već su pobedili 5-0 2013. pa 17-0 2015. Sad smo već na 100-0. Jer je problem što je Kosovo takvo da je Srba na njemu sve manje s njegovim pobedama i države Srbije na Kosovu sve manje s njegovim pobedama. Ali nema veze, on će pokušati da nas prevari još jednom i da kaže da je zajednica srpskih opština još jedna naša pobeda. Ljudi, zajednica srpskih opština je način da se sever Kosova, sever naše južne pokrajine, definitivno i nepovratno integriše u nekakvo nezavisno Kosovo. Nešto što niko nije uradio ranije. Nešto što je onemogućavalo da Albanci primirišu na sever Kosova. Sada se šetaju najnormalnije, a kada prođe zajednica srpskih opština, ako prođe, onda će to biti sastavni deo nekakvog nezavisnog Kosova. I pazite sad tu, taj bezobrazluk, tu drskost, tu laž, kaže to će biti
jedan od garanata opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Zašto laž? Ljudi, na nezavisnom Kosovu i Metohiji neće ostati jedan jedini Srbin. Neće proći 10 godina, a Kosovo će biti etično čisto. I neću dužiti večeras, dolazim do kraja. Pošto je sporazum to što jeste, pošto je Aleksandar Vučić to što jeste, a svi znamo šta je. Izdajnik, čovjek koji je pronađen da potpiše secesiju Kosova i čovjek koji mora da ode sa vlasti. Ljudi, jedini problem što ovdje nema Miloša, ni Boška, ni Milice, ni vas, ovdje ćemo biti svi zajedno. Kad kažem treba ga sprečiti, ne može to ni Miloš sam, ni Boško sam, ni Milica sama, ni Voja Mihajlović koja je s nama danas, ne fizički prisutan, ali tu niko od nas ne može sam, ne može to niko od vas samostalno. I zato sam neizmjerno zahvalan što ste ovdje večeras i reći ću vam nešto i nemojte samo pogrešno me shvatite i nemojte da izgleda da je grubo, ali imamo svi zadatak u narednom periodu pa ga imate i vi koji ste došli. Jer ako hoćemo da ga sprečimo, a nije ni da hoćemo, ljudi moramo da ga sprečimo, onda ćemo morati malo, ne da se pomučimo, ali malo da poradimo na tome. Prva stvar koju bih želeo od vas, ali ne samo ja, i profesor Samardžić, i Nikolić, i Dula, i svi mi, Boško, ovo što ste čuli večeras ovdje, pošto ne može da se čuje u medijima, hoću da upoznate svakog vašeg sugrađanina, člana porodice, uže, šire, komšiju, prijatelje, kumove. Hoću da ceo Zrenjanin zna šta se govorilo na ovoj tribini. Ljudi, to je prvi zadatak. Ali zaista prvi zadatak, ovo neće stati samo od sebe. Ovo se neće sprečiti samo od sebe. I nema ko drugi da ga spreči do nas samih ovde. Budite svesni toga. Ovo je samo prvi deo, najmanje težak deo naše borbe. Prisustvo u sali večera svih nas. Upoznajte ceo Zrenjanin sa ovim. A druga stvar koju tražim od vas, evo nemojte mi uzmite za zlo, tražim od vas. Jer mi ćemo da vodimo i nemamo problem da vodimo i bit ćemo ispred, a to što tražim je kada vas budemo pozvali. Verujem, nažalost, relativno skoro, da iz sala pređemo na ulice, da se tom pozivu braćo Srbije odazovete, jer druge neće biti. Jer se drugačije neće sprečiti, jer se drugačije gospodin Vučić neće urazumiti. On svoju ćud promeniti neće. Krenuo je putem izdaje i na tom putu neće stati. Da li će to biti sutra? Da li će biti za nedelju dana? Da li će biti do aprila? Biće. Biće. I to nemojte da sumnjate. Što se njega tiče, biće. Što se mene tiče i što se nas tiče, braćo i sestre, od tog posla nema ništa. Živela Srbija i čekamo vas ubrzo. Hvala gospodinu Milošu Jovanoviću na nadahnutom govoru i obraćanju, a sad još jedan put naša Milica Golić i Kosovo, oj Kosovo. Sa Kosova zora sviće, sviće, sviće novi dan. Gračanica sva u sjaju dočekuje Vidovdan. Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavna.
Kosovo, Kosovo, zemlja moja voljena, zemlja slavnih vitezova, Lazara i Miloša, zemlja slavnih vitezova.